Isang kami naging panigkalutan. Kami po ni Borsang Silomongo. Aning pangaliyak mahami sa ilan pang kami ang pangurasa tujuan niya rin. Karlumoy ba sa daginohay, ihami naman lumatubo. Ibungan namin Borsang Silomongo, Boro, Pere, Langil, jadi dia baik dalam pa bodang dia di doma pangarin. Jadi manggali.
Gabi jalan oras maluku tidak sebutan talumoy mani amo amang manjana nunga mangalian kami di bobo di alaman nami kami para dengan kami borsak siang ngobrol dia matutu asa sahat nauli sahat dari gani tutong-tongan ini bungan nami borsak siang ngobrol tujuannya hari kuari nama motor jadi dia mah asapay mama godang asa tadi las padung